Hello guys, welcome back to my channel. Tini ang ani bakhnai no street khanan thangi tongo. O jaga belai sitrai tongkha. So, khoroksa madam phainai, madam bai khaijak nai. And looks nai nai di, bata bo ko hai. Yang ro pura baby. Omo. Kaya ang street phainai nai, street khaya ni looks bahai no ro final look phuluk nai. Nai nai di. Tabu khani tomo. No comment Sadi and all looks the sakuka na street kind of sakuka no saimano gang saimana and hairstyle boom by Misa. Okay, Karami Hayada. Okay. So night on the and a final look night after hair smoothing, hair straight. Bye. Guys, Naira Diko. Yang kakak kuno mote pai drop se. Karen thangi rikha. I'm so sad. Karen bohrujan phaina tabo. One side and kha. Yang side and kha yang side tong pura. So Karen nasingte jeng tam kisa janai. Jeng tam masana nai nai di. Seng iko. Dom birani. Ganda restaurant ni. Awas salai nai Karen nasingte. Karen si thangkwa Tini 3 bar thaga 3 bar 3 time Karen thangsa 4টা paina tomase Tini koita bajana semale 9টা to bajlai no endare Karen mu thanan tai 3 manjak liya Tini no manjak Payakho neutralizer nai tabo 4টা 5টা paina tomase tabo koita baje 7টা se pai mancho current thamani bagai tabo neutralizer rui tebo se sokange paikha Equally final looks paikha Karen thama bagai salpung nang khatini 4টা 5টা ko paina tomani tab 8:30 baji tongo horni iko boy musang sadi obo baide hostile baide musang na agni baide musang but ang normally ang khong bai musang jagli street khai agena baby no thik tongani hayada Okay, anyway, bye bye, good night, tata, bye bye. Noro hairstyle Khaijak ka phaida ni Parlour, Abel Beauty Salon, Nagar near Production Club. Bye bye.